Mayen samu achibiem ne mu akwa abamfa Adom TV Badwam dwumade no so yedani ta kote gwase nkwanshan sama no penso odi edi kan dia maye de edu so no Adom TV Badwam kase nsam no doso ne etodwa mu bi ya wo betini pani a wono ene da National Petroleum Authority ano Dr. Mustafa Abdul Hamid se ne yo man Ghana ye ka fuola ye de eye neat pa eye clean ya kekan ebia nso nimu ye de ho nsam no ebebro Ghana Health Service and Pedifon so den hyehyɛ atodwa de man kwankora no obia titiru wana wapomuden mu nsɛm wɔ fam no ne ade ne mframa ɛne sade ewiem nsakraye no ekro no nea yebetumi ayɛ ne yabɔ yɛ ho ban free mu anyarewa ɛno ne nsɛm bi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV na Go TV channel 119 DSTV 280 uko YouTube nso a search Adom TV tube ye wo ho me ameso mo anopai midin de afia amankwa tamaklo afia ni DMT sadan nsam ni mu ankasa etie pani kwantrafo ya wono na National Petroleum Authority ano Dr. Mustafa Abdul Hamid sene oman Ghana ye kafu a eye neat pa ye di mu akotene our sub regency ne nsam ni to aso Adom TV edeba Abadwakuya na wonom kasa wo fangu ehun nsem bi a wonom ye wo Egypt Energy Show wo Cairo ase no na Dr. Abdul Hamid ka ho bi de kasa ye mu ene wadi tu dwa se esan se civil society organizations ene manfo de to aban ni mu se wonte sofa dodo a wo fangu mu ene nam so a wate so aba 50 ppm NPA chief executive ya wo sign so president a woda African Refiners and Distributors Association ano ekire mu se Ghana nsesanye efa LPG distribution mu se de be ebeboa ama aduane a de LPG no ano emu ada hono mo krogen wo man mu nyina ekire mu se akwanhia kane bi na etaisie ewo LPG refilling stations eni akwan pa obefa so amansesanye aba abode mu nyansapemu na afei so wasan so asi enu a wotwa ewo kwaye mu eho kwan ti ena ne nyina akanfu a new LPG distribution model la watu din se cylinder recirculation model no eho ahia pa okire mu se san hyehyeye fufuri ebeboa se de be ya LPG eho nye dini biom esan se wonum AC emia bebre ewo omanmu ya bia ebenya bi ato Ghana Health Service and Pedifon de hyehyeye abetimi abo ankrankre ene omanmu nyina ewo se de ne wiemu nsakraye no aye ama pemu odem frama mfuturo nom ne ade ebetimi abo ye ho ebane na wo kirema ne chichu ne womo a sebi ebi antehye wanom ne ade sada betimi akra won ho na saa condition we nso nkofo nso aso boni bia emfama eyensem egu nkrata so na Adom TV kase anya bia yetwase Ghana Health Service enkrata wonum edi ababetudwa mu ene wo kire mu se wogefo busumi mu no said the Environmental Protection Agency edi nkan abo amane no openo anu odene ene mfuturo bebre nsu ewo mu sanso ena Ghana Meteorological Agency edi abetudwa se obenim ene oforisi obusumi a edi enimu no ewiemu beye hyepa na wonum ekire mu se saa ewiemu adane mu nsam a ekwie mienu edi ababetudwa no ebetumi ede apomudemu sunsanso obani bebre ababejai manfo so ne titiru ne se ebetumi ama respiratory illness ene meningitis enam so ema Ghana Health Service echiremu a wonum gitumu manfo bi wo honom a wonum ewo ntehyewa asthma ene enyarewa afufuru bi ya ne senti sewe mu adane ya hwe yi asabre yi mu no ebetumi ama yare ni mu ayedene pa wakire mu se opɛ ene se di mfuturo ewo wie mu no ebetumi ama manfo ho nsuo awe ne titiru ene enkwada ene mpanyinfo a wonfie no ekɔ animu no da nkyɛn a yenuanu mu a wonum ewo atifido mantemu titiru no se di opɛ ene ye hyew no ewo honom no betumi ama meningitis yare no aye manfo libre senti de to manfo animu se saa bere yi mu no manfo momodin ase wompie enkwa abontin bebre ne titiru ene nkwada ene mpanyinfo a wonfie no ekɔ animu bia momodin se obehye nose mask se de be ya mfuturo emu nra wo mu wakire mu a bia momodin se obenu mu nsuo ententem so se de be ya ne hunsuo anwie afei manfo a wonum ewo chronic respiratory conditions etese asthma entehyewa ene afoforo bi eka ho no omomodin ono da Asante Achim North Health Directorate na no ye Roland Mai ene wa Asante Achim North mensi mu mpanimfo abo won ma baso
If you said 2023 no mo no nya de se wo mo enya so obi akwa wo yeso a wama nti wabo wo mo abaso bra oni Adom kase di nkomo wo mu so ha wo mu de nanso ni nyina mu no wo matumi adusa abotaye we hu a na se wo bo wo mo abaso na nhihya bia kanso a e wo so wo mutumi ye boa na apomuden e wasante achim north gina na so no e wo so wo ya Adom kase e tosi 2023 in fact achieving a milestone that has never happened for several decades. Achieving zero maternal health in a district that is a referral site to more than 7 districts, and yes, small achievement. But it goes to say that we've collaborated with our neighboring districts. We've built a lot of capacity. We've engaged with the traditional birth attendants where and other capacity building avenues are you see to strengthen the health system so that at the end of the day, the results here is a true reflection of the work we did on the ground. Emasewa Osei Job eye maternal health coordinator ewo mensini ni mu honomo ofasa akonya no so de adesrede eto ema wafa afuro nyina anim se efi asese so painful bia o start wo a painful clinic nentem ka de be pen say before wo first trimester na bebe wie no wa start clinic e ho ne ehu complicate na enya se wo start ya no wajai at least 4 visits de okwa ye check de cheche won sa bp e ya de ba kwa etimede complication di wo ba apemfo mu pa but one ko clinic obi o hono ma time e be hu se ni bp kosho eye time a oba beje a wona chese wan ba clinic wan ba antenatal bianti ye be sure apemfo no onya hu se wafa ye fra e se wo apemfo clinic wo ho ye check you sugar ye check you bp ye hu complication mo je tu nkaka ye hu a na omutimi so ano ntem eno be boa ma watimi anya ho anya oba because okwa wo so en say okona e de o how kesiesa april ana enkran ha eye riders a wondin design riders cycling club one my nyame so ade make say psychiatric department war Tamale Technical University one more kwakwa wo mo eniema wakoye won wadoye ama enei etime boa won wo sade won hyehyɛ ne won mo enwuma no etie Adom TV kase ne mpanifo bia di nkoma ensem ho de tudwa enie. It's about raising mental health awareness. Last year November, you tree bicycle from Accra all the way to Tamale and back to Accra with the aim say you be raising awareness on mental health. Until you promise you say you do Accra, yeah, you be back, na you be Badwam. Until you buy any the niema bromo, the fridge bromo, kettle, microwave, cleaning detergents, toilet rolls, insure, what you say. And so these are the first things the bromo say, oh, we appreciate a jumana omoye. And the second one, I said, they say you be friends saying, you be Badwam raise funds to renovate the facility because mental health department in Tamale Teaching Hospital is serving all the 5 different regions around outside of Ghana. So no could be almost back for services or I say raise funds to ensure that they can renovate the building and then also provide necessary facilities on a daily basis. Labi David nurse in charge owo psychiatric department what Tamale Teaching Hospital honomo ono so fa sa akonya no so e de adesrede to waban ene wono mo a wonsem obi nyina anim se na ye hwe yen ayarefo a ye hwe omo na omo number no kwa na eko anim nti ho ko hia se ye ne management e be kasa na omatumi hu ne ombeye afa eye space no enti no omode eye building ya isi echi edemai na unfortunately no structure ni nyina enye ye dia ye 3 different units and I share this structure na eno ne how kakra ye wo enti no ye fasa akonya we so na ya katre ekuoku ene aban empenifo say omonto omani emra eye psychiatric unit Tamale Teaching Hospital no mra no mamehwe. National Communications Authority NCA empenifo de to Ghana fo nyina anim say stations ahodo nan ewo boko wo Upper East mantam no emu a won mo atomo bi eye boko FM Source FM Zara FM na Feguma FM de enti amene won wato sa stations nan ni mu no won de agun krata so Adom TV etwaso.
Communications Authority at the Toman phone na enemu se ene FM stations enan bi a ewo boko ewo Upper East Mantam honomo no wonom atutumu wachiremu se Boko FM, Source FM, Zara FM, Eniguma FM, NSR stations enan ya watutumi wachiremu en wadi tudwa se yenti a watu sa na mo nyina ejina se Upper East Regional Security Council ene asya ehwe national security so ene tu wonom fo se sa stations enan wonom nyuma wodie ene manfo a woba wo nyumadie so ensem bie ya na wokeka no eka ho bi na ama nteme ho ase ene ntoko a ekoso ewo boko no emu asan ye kenyan biom ye nam so ama manfo ahwere won kwa na ajapade bebre ye wo boko ene mpotamu ahoduo bi atwa ho ahia no asese eno ene nam so ama NCA agina Electronic Communications Act 2008 Act 775 Section 13 so aje wonum tumi krata efri wonum nsem NCA ede to manfo nyina anim se obekoso a ene kabiomufuo edi nsawoso se de beya wonum betumi aye wonum adwuma yie se de emra no ese enkrata yi National Communications Authority for ensa ene hyase Divisional Chief, yeah, one English, a man from your new Kwashi Bolo. What they told IGP, ne Mampeni, and other than Kufuad when him, so was strong. Any dear Mawambra, Emma Bowen, Fisalangas, a Joan Crew, Naboswa, or Joan when ye, on your Adom Cassie, Edin Comway. Nay, take a decay. I hear twin. The many your dame will never me coming. Well, like a gamin. Not your gun. Pesa mie obombodan wodomo Katwa police station commander de Balake efame kete I hold on ake judgment task mon go angmetwishi go ngana ni kanya wi ona kanja bi ene no mi sami a police station eko the commander echewo no ni pani oni ambijake wonke IGP ololoka interior minister and to whom it may concern. Akaheshibami on Pabi fight. And wechi anonymous would pon for call ya woman any jina na atopi anemu ekasa yeno ochere se die ni kwashi ekanu no kribia enimi sanse enyelanga se na womo edidi dwuma na emom die no kreda no eho eno de beto asama omoka se nan kobra atopi akofa langas for da kwasa asoso pom nkrofo anya no kre omobua eye busuafo ko na e wasa asese so anya no kre ba se asase no eye na udupondia anya man from for dia nti na atopi onkofa langas biamba obi asase so enko ha obi aye nti se ya asase ho na e gbo ho ban enti e besre Ghana Mampeni any IGP say omumbremu because near eswanu eni enyan so man take action and ya dem brand be share say nyomo ye no e dey in same asam kase pa and be ba kromu omu kwa ma for obi anta to obi ya de na ye japade na ye jefe omunsem yeah mantemo de ohwe chire se chochro ni Dema Convention People's Party ayo Pon Pearson na wadi ato CPP emani nyina nim sede wo mompanifo National Executive Council no wono mo akodwendwen honom ne ade no onyintum na wagitum so no de ye adwuma so ne betumi abo ama party na ye nkonimdifo ewo 2024 abato ya eda ye nim ye pese ye kire eye CPP members a ewo eye Koforidua any Eastern region any the whole country say eye interim councillor yet ye ewo Kumase no Eastern region ye support wom eye dwumadi a ye de ahye won sa se oni emfa moa eye CPP nyina no eye Eastern region ye support na ye ka e de atudwa se eye CPP member bia owo Eastern region a sa enhyehyeye a abai wanfa anya adwuma no asotwe bia ewo ho no party no e de bema eye sa oni akono seme fama wuto eye dwemtenani a wode CPP amanyoko ni fa wo apoye mantamu ano ochiremu se sebe ya party ne bekoso eno no eye sempower party no eboa party no enyu bi na pam wom eno omu resign so obi anjai party no omu nyina sa ka party no ye adwuma ese Ghana for boy about say aya ade so obi nipa na resign for the position oguso ka party no ho ene ye wo ye hu bi no mo wa ha so omu boa party no ebi nsida
nipa resign akɔmɔ so ɔgya party no ɔka nsɛm ɔtrɔtrɔ we better be nsie ɔmo gu so ka yɛn ho what a CPP for your mature politicians your party na nyi eti emu nkrɔfo decision taking na no sɛ bɛboa Ghana ntia dɛ yɛyɛ ne saa eti east region dɛ yɛboa sɛ decision na yɛ take no ɔmo take no yɛ support NDC amajoko no nso say 24-hour economy policy no a woni da kwan sɛ nyame yadoma na Ghana for the 2 minutes won nsɛm a omo ede be ye adwuma wo mamu no omo pese kwa de hye no mutiri mu pa nti enei womo nante no omo hye obia womo aka saa 24-hour economy no ho hyehyɛ de akyira ebia koso amenne Adom TV kase etwaso eya na nkofo bebre bisa say any 24-hour economy and I keep wondering because we are the first country I started 24-hour economy. It's something that is already there. It is introduces our policy and I say a proposed policy here. No move visa, one. If that is the case there, and I am work, health work, I am nasi. Now I stretch the amount from what a 24-hour economy no. I say you better stretch it's a more media no. And I say be mama hano. If I say what the command for no munjai visa. Now, the simple way, 24-hour economy say, economy lender. You see, we are working around the clock. Obi ko ejuma no pomba no obi su ko bi. E no say we ejuma na adoso. Ama akola no ko school na ne mama nye ska fan ma no. Efie na papa ne nko ana mama ne nko na ekọ no. You say obi abekọ abebi. You say efie na obi comfortable. Young person no we school no hwehwe ejuma na unemployed graduate. 24-hour economy, if we are running 3 shifts, see abako pe na ekọ, means there are 2 months loss. It's on no onye ejuma no on so ba obenya bi ye 24-hour economy on so benya ejuma ni bi aye. It's that's basically what 24-hour economy is all about. John Dramani Mahama ede NDC dialogue forum no ebe wiye no obo CSOs any organized labor abaso se wonom ede wonom adwenkyere bebre ahye 24-hour economy policy no emu. Since 2021 I have outlined over 60 different policy proposals carefully curated to restore our economy and national life in general into a much better state. In particular, the 24-hour economic policy pledge has found resonance with most Ghanaians, especially the youth, as confirmed by both data-based and anecdotal evidence. And I wish to thank our comrade Nimoy for a very good presentation on the 24-hour economy policy. Maminyira no so na Adom TV, Badwam kase na ha na brama kwan na no pay mediasie. Aseda ya wodi a womre no wadaje a wode hweye. Midin de afia amankwa tamaklo. Afei na da obonkrata no ene online stories ye gina ho na ye de atoaso. Mitwam hosima ketu ye nchekora ye ba ye de bema.